thing we can do. Chipasali valia babwata abana outside kisi nyo kwa nyuma pasali kuruwe ward outside Nyamira muna kuchibosongo bogere sigisi magu chigenda tebona baswali go murana bacheki. The count system is very slow. Go tokona go pressurize bana gutuma chibese chuja se chi school ichu asijita utaranyora ose utara confirm nganji chieto. You check in the office your name, the name of the child, the school mwapere principal ose karani simple amangane para muruche mbule gotwa netwa chakiri kurwari satia kineni ase ino na adio fikta lakini mbura ya chake gotwa kitwa kitagitenene amangana mache ni maite musumbugete mangana ya mache ye poa hole nera alima atenene ya itali na tebeleta yu governor and at least 1 million for these 2 boreholes. You go hopefully in Kongani before we retire. Lastly, nyinyi ngocha atashughulikiwa kama hataki kuelewa atashughulikiwa ngocha. Tigantige toro kiana utigachiri gusato niwe moagenda sama chuma yendega ndisi chokoni ne yende cheke pandaga na 500 tigere bali bale kontera buyaga, so I'll give out 3,500. Yamana so kontera tigamnyo ka sande. Thank you so much. Thank you Sokoro, yamana sana. Thank you very much. Utamwangalia mwalimu. Mtamtoa hapa aende huko. We don't want any disturbance. Aende huko kwa mwili aweze kuomboleza kule. Nitaka tawote baiga mbia mono sana oyo minto Sokoro. Our area MCA mbia mono sana Sengencho Yogocha. Mbia mono Sengencho Yogocha. Nitaka tawote banga yato nyoro monto kuruamo wa Kristo kurudio ngage CDA Church. Our neighbor down here. Riongage CDA Church come for 8 word of prayer or ama kifungo. Elinde rio naro Molisia Nelson Nontori. Bia mono sana Sengencho Yogocha sobu wangu. Tigamba kuwa ni abana Nyasaye na ngasumu sundomo nene wakire. Aiga njenguru kwa serieta Nelson Nontori Molisia kurwe kanisa ya Riongage Rensa ase